Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam. Dufite papa. Andi mateka yarakozwe muri Kiliziya Gaturika. Yabonye papa mushya. Bwa mbere mu mateka akaba akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yitwa Roberto Francis Prevost. Akimara gutorwa yahise afata izina rya Papa Leo wa 14. Akaba yaratorowe mu mwiherero w'abakardinali uzwi nka conclave. Papa Leo wa 14 yaterewe i Vatican mu mwiherero warugizwe n'abakardinali 133. Ese Papa Leo wa 14 ni muntu ki? Cardinal Robert Francis watorewe kuba umushumba mukuru wa Kiliziya Gaturika ku isi mu ijoro ryo ku wa 8 Gicurasi 2025, aho yahise afata izina rya Papa Leo wa 14. Akaba yaravukiye muri Chicago ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 14 Nzeri umwaka wa 1955. Papa Leo wa 14 abaye Papa wa 267 Kiliziya Gaturika igize. Aha ni nyuma y'urupfu rwa Papa Francis wapfuye ku ya 21 Mata 2025 azize indwara z'ubuhumekero. Prevost yavukiye mu muryango w'abakristo, aho se Louis Marius Prevost yari umuyobozi w'ishuri, naho umubyeyi we Mildred Martinez w'umunyaperu akaba yarakoraga mu bubiko bw'ibitabo ndetse akaba yaragiraga uruhare mu bikorwa bitandukanye bya Kiliziya. Se afite inkomoko ku Mufaransa n'Umutaliyani, naho nyina akavuka ku Banya-Espagne. Prevost akaba avukana n'abavandimwe be babiri aribo Louis na John. Bose bakaba barakuriye muri Kiliziya Gaturika bakunda iyobokamana. Papa Leo wa 14 yize amashuri abanza muri St. Mary of Assumption Parish, aho yitabiraga ibikorwa bya Kiliziya, aho yaririmbaga no muri korali. Nyuma yaho yaje gukomereza amashuri yisumbuye muri St. Augustine Seminary High School muri Michigan. Yaje gukomereza muri kaminuza ya Villanova University, aho yahakuye impamyabumenyi mu mibare mu mwaka wa 1977. Nyuma akomereza amasomo ye mu bijyanye na teolojiya muri Catholic Theological Union muri Chicago, aho yaje guhabwa ubupadiri tariki ya 19 Kamena mu mwaka wa 1982, ndetse akomeza kwiga muri Pontifical University of St. Thomas, aho yahakuye impamyabumenyi mu mategeko ya Kiliziya Canon Law. Aha akaba hari mu mwaka wa 1987. Papa Leo wa 14 yakoze imirimo itandukanye y'ivugabutumwa ari umupadiri muri Peru kuva mu mwaka wa 1985 kugeza mu mwaka wa 1998. Akaba yari n'umuyobozi w'amashuri y'iyobokamana na za seminari. Mu mwaka wa 1999 yatorewe kuyobora intara ya Augustine muri Chicago. Nyuma y'imyaka 2 n'igice ajya kuba umuyobozi mukuru wa Mutagatifu Augustine, ndetse aza gutorerwa no kuyobora manda ya kabiri, aha hari mu mwaka wa 2007. Mu Kwakira 2013 yakoze nk'umuyobozi ushinzwe ibikorwa no mu rwego ngishwanama rwa mbere muri St. Augustine i Chicago, ndetse akomeza gukora ivugabutumwa kugeza igihe Papa Francis amugize musenyeri muri Peru ku ya 3 Ugushyingo. Mu mwaka wa 2023 Papa Francis yamugize arkipiyeskopi, ndetse amuha inshingano zo kuyobora ikigo gishinzwe gutegura abepiskopi, aho yagaragaje ubunararibonye mu guhuza abepiskopi bo mu bihugu bitandukanye, bihita bimuhesha kuba kardinali mu mwaka wa 2024. Papa Leo wa 14
azwiho kuba umuntu wicisha bugufi, wita ku bantu kandi wita ku baturage bakenye ndetse n'abimukira. Yamenyekanye mu guharanira ubutabera n'imibereho myiza ndetse no gushyigikira gahunda za Papa Francis zijyanye no gufasha abimukira no guteza imbere ubumwe bw'abakristu ku isi. Uyu niwe mushumba mukuru wa Kiliziya Gaturika ku isi, igizwe n'abakristu barenga 1,300,000. Akiri muto, Papa Leo wa 14 yagaragaje umutima wo gufasha abandi no kwemera gukomeye. Akaba yarakuriye mu muryango wubaha Imana kandi ngo wicisha bugufi, wigisha urukundo n'ubupfura. Mu myaka 1970 yinjiye mu buzima bwa gikristo binyuze muri ordeni y'abafrere b'Abaugustin. Akahabwa ubusaserdoti mu mwaka w'1982. Yahise ajya gukorera iyogezabutumwa mu gihugu cya Peru, aho yamamaye nk'umuntu ukunda gukorera abakene, abarwayi n'abandi batishoboye. Mu mwaka w'2001 yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'abafrere b'Abaugustin ku rwego rw'isi, Superior General. Abayobora kugeza mu mwaka w'2013. Muri 2015 yagize umwepiskopi wa Chiclayo muri Peru, aho yakomeje kuyobora mu bwitonzi, urukundo n'ubwenge. Mu mwaka wa 2023 Papa Francis yamugize kardinali ndetse amushyira ku mwanya ukomeye mu buyobozi bwa Kiliziya Gaturika, awuyobora nk'ushinzwe ibiro bikuru by'abepiskopi. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis ku ya 21 Mata 2025, abakardinali 133 bateraniye i Vatican mu nama itora rizwi nka conclave. Mu itora rya kane, Robert Francis Provost niho yaboneye amajwi amugira papa, maze ahitamo kwitwa izina rya Papa Leo wa 14. Mu ijambo rye rya mbere, Papa Leo wa 14 wabaye papa wa mbere w'umunyamerika mu mateka ya Kiliziya Gaturika ndetse n'isi muri rusange, Robert Provost yagize ati: amahoro y'Imana abane namwe. Yakomeje ashimira nyakwigendera Papa Francisco, asaba abantu kumwibuka no guharanira gusigasira umurage yasize. Mu ijambo rye yashimiye bagenzi be, abakardinali bamuhisemo ngo ayobore Kiliziya Gaturika. Yagize ati: ndashimira bagenzi banjye abakardinali banshyizeho ngo mbe umusimbura wa Petero, kugira ngo tugendere hamwe nka Kiliziya yunze ubumwe, dukomeza guharanira gushaka amahoro n'ubutabera, dufatanya n'abemera Kristo badatinya kwamamaza ivanjiri. Nyuma yo kuvuga mu Gitaliyani, Papa Leo wa 14 yahise akomereza mu Kispaniya, rumwe mu ndimi z'i Burayi azi. Ashimira diyosezi ye yakundaga yo muri Peru. Yagize ati: ndashimira byimazeyo diyosezi yanjye nkunda yo muri Peru, aho abakristu babanye n'umwepiskopi wabo, bagasangira ukwemera kandi bagakora ibishoboka byose ngo babe Kiliziya y'ukuri. Papa Leo wa 14 yahamagariye Kiliziya Gaturika kuba Kiliziya yunze ubumwe, Kiliziya igenda ishaka amahoro kandi igatinyuka kwegera abababaye. Yasobanuye icyerekezo cye kuri Kiliziya Gaturika nk'iyubaka ibiraro bihuza abantu. Akaba yarahisemo kwitwa izina rya Papa Leo wa 14 kugira ngo rihuze n'umurage wa Papa Leo wa 13 wamenyekanye mu guharanira uburenganzira no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ubu Papa Leo wa 14 ari mu ngoro ya Vatican, aho akomereje insingano ze zo kuyobora Kiliziya Gaturika no gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere ry'umuryango w'abakristo ku isi. Questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.